yang iwe ilong kumiyong wat lechu bosor wat lechu kata kajing keren jongbi kalakta iya kaman sebu kajungi namtep para bangay akat no kaneka subject kan ai kajing ikai kan ai kajing pengendet na kabenta jonga pat na kabenta jongbi kane ka subject la shem na kawai ka kitab cingruai ka jamu salaman kane ka kitab cingruai kadai ka kitab jong ka cinge kadai ka kitab jong ka cingklat pat ik pat klat ya tu hak ma pastor kalian katne kitmen basan jonge markat no sin phila keren na gale kitab layak keren markat no sin pun penjeng nong rim nang ne ani lasito na way oh asa karmen oh bakren di dia seng terpang di kosta lalu tuh lalu na kane ka kitab chung ka jingin ka kitab chung ka jingla ngem cho penyan nong rem pangin keren nya ka tin ka chung blai ngem tip balai kane ka kitab om don om tang bagadai ka kitab chung ka jingklat hanrai ka dairu ka kitab chung ka jinglan ya kane ka kitab ngilen baik tang marwai lada kampun ru arangot kane ka kitab jingwai salama kane ka kitab kadai ka kitab ka bangiyo ya kane ka subject ka bang ka kerten ka jongre ka lang kom ka jingiubi ka balatheno ka kerten jongre ka lang kom ka jingiubi ka balatheno kane kadai ka kitab samla maka Singwai samla maka Nadu nasdang hadu akut kidai kikentin lane kijingruai sama kibapaka patlatho ya kane kajingruai gabagrau dau Solomon pat kane kakerten ladapen kelak hasi Solomon kabamot suklang sukenate don nge bekerten suklang gane kasyoklang dun nagarai tawat dia kam kan bafideng Solomon kakerten kadai Solomon une udai ukon ubalaka nagathai bhabreu pakalangro kathai kabasyambap kami Solomon lada pin perkhat kare kabasyambap na kipara kathai katno kai laga bentaulo Henry wan pun prada uipan pan penyap no haru ulok tu kalau dai kabasyambap haru kata ulok ubake uklat no naka selapas hai laka yau Solomon nakata kabreu patuneu Solomon ukelalang ubastatam ukelalang ubareus patam ukelalang ubapun kiautam ubapun kautam Kakiyaw wadon siajar, kau siajar ladang patiap. Kunom sanajar, kihat kunsi sanajar.
Lada tam na dunak niya. Ngandem ya tu don lokat no bes na kitiyaw. Tahu day, ubat ho ya kane ka jinruai. Une ubat ho ya kane ka jinruai. Kata ulang. Ngaju berkat wai beriu ala dauneu Solomon udai unong syong sinong jong kari kasi lada uya kontes MTV kata yau kabalada lakon nak kawai lupa apa Wen hab ya keren ya una. Una Salaman udai ubalatau Syihajar santli ki jinruai ki bapau nam. Patawai na ki jinruai kabala ai kertan the song of songs. Ka jinruai na ki jinruai bro. Kadai kene kabangi yang keren kita. Udai unang sinajirwai uba opat dan bala kat hadu kini kisgi ki pamenta panyakot madu. Patso iya imo. Kikon samlang sinat lapun ma kini sinajirwai tang bala ong kom kam dei mo pangaknyot yepi. Pangawang empat long ini kapamot nga ay munsir ini babin nangkiw sabrang bakane kabalang mo kalang ko di para bangay ko bakane kajirwai kajong Solomon kadai kabakerbang aduh kata ha kajing berkat jong kijau haka an jong ki kalong on om sya ban pule on om sya ban snap ya kajing pule ya kade kajing ruai Solomon lem da phila kenjo syagalai bos nam karta Amsha strictly Amsha Padya kane kajingruai laju pule nastang hakot man lakasnam hakajing kawai kabakrau jong kadiam kajingrai kata kade kabakor doa kane kajingruai kadai kajingruai ya kaba Solomon ulashna na kabenta jong ilang paro ki parabare ki baye ki jomi kane ka kitab jingruai lada pipule kom ki khon samla jong kasinat kom ki kme ki pa ki long yang ki long sam kadai ka kitab jingruai ka bas ngau tenat hadu kata-kata lada bisna sakit jaga ngana kami ganti la pun snam bangan sina ya ka sakit haga biada ibat kane ka jingruai nong esi bentar ki kentiat te don tong wei urang ka wei ka tei wei men wei usim bat ki khun kentei ke Jerusalem Sukana dada pinyere ya kano kajingpan bergaya ha kasinat samla jungbi hamat ya persyang ya kene kane ka subject kadai ka subject kabakrau hadu kata lada pin berkat jaga koki para bagai juga kane ka janmet
benta